Hello everyone! Zdravo svima and welcome to episode 4 on Serbian for your channel. In this episode, I'm still in the Bay of Kotor, but this time I'm taking you on a tour to beautiful small town Perast. I will talk in slow Serbian to help you understand more easily. But I invite you to pay attention to verbs related to sailing. They will be highlighted through video, and at the end of the video we will have a short language lesson related to these verbs, but not only about them. That will be a lesson about verb formation in Serbian. I will try to explain you how you can do that and why is that so important in our language. So be sure to stay with me until the end of the episode. Došli smo u Perast. Perast se nalazi 14 km daleko od Kotora. Ovo je jedan mali gradić i sada ima manje od 350 stalnih stanovnika. Kada je sezona, ovde ima mnogo više turista, a sada ćemo vidjeti zašto turisti toliko vole Perast. Perast, grad koji je celu svoju istoriju bio vezan za more i plovidbu. 1336. godine je dobio svoje brodogradilište. Brodogradilište je mesto gde se grade ili konstruišu brodovi. Ovo brodogradilište je radilo sve do 19. veka. Kao i Kotor, početkom 15. veka, 1420. godine, Perast svojom željom postaje deo Mletačke republike. I Perast i Kotor su bili u strahu od dolaska Turaka, od Otomanskog carstva, i zato su svojom željom postali deo Venecije. To su možda najbolje godine za Perast. Život u gradu tada postaje sve bolji i bolji. Na moru plovi stotine brodova iz Perasta. U gradu se gradi najveći broj crkava i palata, zbog kojih i danas turisti dolaze u ovaj mali grad. Ovo je crkva Svetog Nikole iz 17. veka. Ona se nalazi na glavnom gradskom trgu. Pored crkve se nalazi zvonik koji je najviši na Jadranskoj obali. Zgrade iz ovog perioda često imaju lava na fasadi jer je on simbol Mletačke republike. Blizu obale se nalaze dva mala ostrva. Jedno ostrvo je prirodno, a drugo je veštačko. Prirodno ostrvo se zove Sveti Đorđe i na njemu se nalazi Benediktinski manastir. Veštačko ostrvo ima crkvu Gospa od Škrpjela. Do ova dva ostrva možete doći malim brodićem. Sada idemo ka malim ostrvima da vidimo crkvu Gospe od Škrpjela. Brodom možemo doći do oba ostrva, ali je crkva Svetog Đorđa zatvorena za posetioce. Vožnja brodom od Perasta do ovog ostrva i nazad košta 5 eura, a ulaz u crkvu i muzej 3 eura.
Ovo veštačko ostrvo je napravljeno sredinom 15. veka, a crkva Gospe od Škrpjela, po kojoj je ostrvo dobilo ime, je izgrađena 1630. godine. Svake godine 22. jula Perast slavi Fašinadu. Fašinada je svečana proslava kada Peraštani plove do Gospe od Škrpjela. Oni sa sobom nose kamenje koje će baciti u vodu pored ostrva. Tako se simbolično sećaju stvaranja ovog veštačkog ostrva. Posle obilaska ostrva otišli smo i do muzeja grada Perasta, gde smo se bolje upoznali sa velikom istorijom ovog malog mesta. Muzej ima istorijsko-umetničku, etnografsku i pomorsku kolekciju. Ako vas interesuje prošlost, ovde možete saznati mnogo važnih stvari iz prošlosti Perasta, posebno iz 18. i 19. veka. A mi smo ovde saznali i jednu važnu priču iz 17. veka. U 17. veku Perast i Peraštani su imali jednu veliku nesreću. 22. juna 1624. godine 2000 pirata je doplovilo do Perasta. To je bilo 15 piratskih brodova koji su isplovili iz Tunisa i Alžira, a onda Mediteranskim morem plovili do Herceg Novog, grada na severu Boke Kotorske, a zatim uplovili u zaliv sve do Perasta. Pirati su čekali da većina muškaraca iz grada otplovi brodovima na more, na posao, a onda su napali Perast. Opljačkali su grad, kuće, crkve, ali i oteli 400 ljudi, žena, dece i starih. Iako je ovo bila velika tragedija, Peraštani su bili hrabri i nisu želeli da odu iz svojih kuća, nego su ostali da uz pomoć diplomatije i novca vrate svoje ljude. Iako je ovo bio jako težak period za Perast, grad je uspeo da nastavi da živi dalje, sve do danas. You heard a lot of verbs connected to sailing so far, and here we are to talk about these verbs a little bit more and also about verb formation in Serbian language, as I mentioned at the beginning of this episode. We can take a look here. So we had the verb ploviti, but we also had some very similar verbs like isploviti, uploviti, doploviti, and otploviti. So when I said na moru plovi mnogo brodova, there are many ships sailing at the sea. So here we had the verb ploviti, and that verb means to sail. But if we want to say to set sail, to depart by boat, we will use verb
isploviti. For example, piratski brodovi su isplovili iz Tunisa I Alžira. And if we want to say to sail into, which means which in Serbian is uploviti, we would say oni su uplovili u Kotorski zaliv. They sailed into the Bay of Kotor. And if we want to say to arrive by boat and some destination, we would say, like here, 2000 pirata je doplovilo do Perasta. Or if you want to say to sail away, in Serbian otploviti, I said čekali su da Peraštani otplove na more. So you can see that we have isploviti and uploviti to set sail and to sail into. We use these two verbs when we have, usually we use prepositions is and u when we have some bordered or closed space. You probably heard about verbs ući and izaći, ući to enter and izaći to exit. In these verbs, we also have the same prepositions, is and u. So it's very similar here. But these prepositions do and od, we use also when we have some start point and we want to say that we started from that point and going to some other point, we would say otploviti. It doesn't matter for us if that is open, closed or border space, but we just want to mention that starting position and final position we will simply use for this to arrive, we will use doploviti, and this for to go away or to sail away, we will use preposition od, and here we have a verb with that preposition formed with that preposition verb otploviti. So from starting position I would say otploviti, for example, ja otplovim iz Budve, onda plovim I doplovim do Kotora. So you already seen here different verbs. So we formed from this basic verb ploviti, we formed new verbs with slightly different meaning. You probably know that in English we have actually something very similar. We call that phrasal verbs. You know that in English we can have a verb with some preposition and like here, to sail away or to sail into. So we add this preposition into or away to the main verb to sail, and we form actually new verb, new meaning of that verb. And it's the same in Serbian. So when we put preposition is to verb ploviti, we can get new verb isploviti. When we put preposition u to ploviti, also new uploviti. Do plus ploviti, it's doploviti, and preposition od plus ploviti, we have otploviti. So we also put prepositions with a basic verb to form new meaning, but in Serbian language we just have one word. That new verb is just one word. If you have any question about this topic, please write me in the comments. Thank you so much for staying with me until the end of the episode. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, and if you missed the previous episode when I was in the old town of Kotor, you can find that episode here. And please subscribe so you will be sure you won't miss our next adventure in the other side of Montenegro, in Bar. See you next time. Vidimo se.